Uria wari minista wa urimi Mithikali Nturi nonanitie kurega kung'anirwa kwawe ni thirikari ya Kenya Kwanza iria kinyawe wengwa aritagira ngugi ile Nturi akiaria augite Meru ni tumiri boboe ni thirikari ya Rais Ruto akiuga untu bakuona ni buria kinya Rais Moi kagita kamwe onekete kwithirwa akiaririria kamwe kuregewa nyuma ya kuonera mukuru wawe twana akiuga Meru nande igachwa mukuru ungi ni kuongera na kuga ni betikirie thirikari ya Kenya Kwanza na kugwatanira nayo batiandikanirite kinya na akiuga nande ni barikite kuthoma kumania na ethithiari Muthuru Muriuki na Nteto Eji. Mithikali Nturi akinyite kanisa kia Murika Thuriki nikenda kuhathana na atungani ba kanisa eji augite wanandi gitumi kinene achitire kurana thirikari ya Uhuru nikira betikitie ati Raila Odinga katonyete ki thirikari eji akuthukia mibango eyo tuwatukira twaamua kifua mbele kufa ndereva kufa makanga tubandiliche nchi boibo twathithirie ende gake magetie kinya twe kuthithio na twacwa thirikari turona na twathuranite na Uhuru Kenyatta sana no Ruto atwira muntu Raila nonthu ni muganga no kitenda wili atomba no kwera no kureta andwa ne kambi aka nenu nisumkate enda no ya thirikari atetikirie mantu ya karika no mitwaringire kura twitikache mantu yego ende bia tumakitie kibatu na twarwite na kuchwa thirikari itu twengirwe kitenda wili atonya thirikari ne atate akiuga giki nandi kiomba kuthwanikio gitumi mibango imwe thirikari itigwitira kubaterie ndakiuga moroto jwawe na ya kaunti ya Meru gutigira mantu jonthe jagwitana mutaratara atongire bakija makwaria muntu ratuherawa nonthu imuganga hautonya thirikari ne kabo kuna mantu yaitabo yabwe yawetaboya tomo guthare teroro ige thirikari ra kuni bwambirwa kyao ndenda kuyatwatanire tumenye nyabonge bukirema twina kaunti yetu ya Meru ira tubwiri kuthithia na imbecha thirikari kivyake na bila kwenda concentrate nabyo nende ikubanga Meru county bura yukomba kwithira irungami imara na tuone bura tukareta atongeria tuponde amwe nikende nyeshima ya Meru riumba uchoka nontu Meru ina ibwimbe muno kinya rais rona ari appoint anto every day utimu Meru wikirwa kuo na bara bangi bonde kabengi bara baingi koko eta mbere tuwire turi atongeria turendo cokanira twinde tukarende na twarie na consultations ni kuendelea twarie tuitikanirie bora Meru ibwiri kuendelea witana mbere akiuga umabura bure onandi na atote gwitikania muno kibantu ja kisiasa na marando ja witi na mbere pa kisiasa na bwiri kuliwo kagito gaka lakini uhusiano tena wa kisiasa lazima tuangalie tukubaliane na Meru pale na vile tutajipanga because political dividends are paid on earth mugao ya mambo ya kisiasa ulipiwa duniani mimi sitaki tuseme ati wa Meru atapata musaanda ama mugao wa ile kura walipiga ama ile kazi walifanya wakikufa wakienda mbinguni. Hapana, mambo ya mbinguni pandi watatulisha na tuwaambia kile tutaenda kutafuta mbinguni tukienda huko. Lakini mambo ya maendeleo baada ya kutafuta serikali tunayataka tukiwa wapi duniani. Kanani hata antu betu kapo kuthwania bwara kwewa ndawa ara sibitari ara ri rabo itia nare uru no ndibu itikiti no bukweta kwero ndawa ira bwa kwewa nte bure kiagu kana dispensary rara hapana na bomono ni gutegera na nyongwe rumite kagita karia a minister Poti Ntura gukia na kinya yao kuona yakiendelea kugetha kwina njara thirikari kiyo no tukatukunoga tutumbo chwa thirikari na Meru ina heshima ya antu milioni iraigire na kura ngirima ya nana tuendeleo tulitwa bora tukuendeleo tulitwa we are not happy. Lakini sasa kama mtu cabinet imebadilishwa mara 3 ni wale walikuwa wanasavu wako na shinda ama ni mwenye mkubwa wetu kawe kanana tetaka tukora na jia uma ndene miaka leo kukira ministry on tutu yakwe na minister badatu thine yake the minister kana hiwe turema ndo yato sipo
ibon kwenda bo batomera report brendo raba kwenda ya guru nde twaya thuka muno kuru ndi tutikira mero bakinyango garani atia tutikira na nchera barura tu tayari kwamba nendi no tukothe tu tayari kwamba ko mero ikethua ondo matika ne kinyangiro kya marateti kana atia Muthuri Muriuki weru weekend muthijo Kangangi.